Day 6 chemistry da virba bior kuna mako taram nokchari masi aina mamang da aigi day 5 chemistry da aina tawjaliba carbon and its compound gi part amoina hydrocarbon gi ai topic ama lokot kibani hydrocarbon gi part aina saturated hydrocarbon gi alkane saru ai tawjagre up to structure and isomer haibdi matang da paw ai mamang gi last class da mana tawgibani ngasi sina yamna important oiba organ carbon and its compound tamama tamna khangdaba yadaba adugumba part tumutang elekotke ngasi se aina tawjadu sina nomenclature haibani organic compound khuding magi maming hogi iopec for standard oiba magi maming amamam laigani haiba maming do kamaina thonbano magi niyom na kamai tawbano haibadu ki matangda ai ngasi se do mana class maka chathajage say na sa say nomenclature of alkane. Sama na bio da su koi nomenclature ID any panbi mo egera na try any insect mo egera magi maming lai budu mana akoi chemistry da su any organic compound kudi mo magi specific terminology magi maming loi lai gani ado alkane gi compound mayam ma mamang da panjagi ba mayam do kamaina maming si oire ino ha budu ne aina ngasi mayam explain taw jaga da se mayam na kitang amuna tang yeng view once amtang khangaragadi maka tawa compound dum alkane makai dum chap mana do remi nomenclature of alkane sida hambada ina mayam no tang highlight tawge magi formula alkane amo oibagi formula se ai mang su pangrabdoni cn highest twice n plus 2 every alkane should follow this formula alkane gudimak na si formula si in gadorim adona nasi nomenclature sida aina sida lakadu se ani khak changi alkane goina what root haibama nomenclature da changu pa se am important aba what root haibama amana suffix haibama what root kalino suffix kalino kamai nap kani khangagadi maming thon lore lawi Haujaina nomenclature sida hai beduni yamna changdaba yadraba haiba kanda what root haibama suffix haibama changani any khona maming thon matamda what root che mayamna chinpha pubiyu sidi akogi carbon 1 lairam ta gadi mit mai pagani carbon sina ani lairam ta carbon di yengdui ni magi what root che atai di yengoi carbon ne khak yengani carbon 2 lairam ta gadi 8 mai tawdana 3 lairam gana pro 4 lairam gana but 5 lairam gana pen taruk hex, hep, op, non, and dec. Sumana carbon tara bogda laye, koi sinai duga suffix se kama lakani hadima suffix means magi maning da tapaka do ba patuni walu cheki mathang da tamaka do sha formula yen tai aina napka do ba pot se karam bagi no aka formula se alkane gi indui formula se alkane gi ni adu ta di alkane da yari ba sigi last ki ane ha ba alkane ane sini sina aina sama ka do sha ANE Kemana tahu na? What kita kena plus tahu dulu saya ANE Semana dua ni kau isakan alkane oira gadi Habis ni kau saya Sidi hongba lai roi any alkane oigera alkene oigera sigi what root am ta hongba lai roi khena dui pose suffix ta ngaktan ada koina di lokhali basidi alkane aba para sigi kamaina maming thola ino haibadu ni koina sida alkane yobo pass na pachai si example amani dang ai pija ge yamo mayamna formula si kitang munna yengbiro mayam yamna doubt laiba yamna kawgan ba jaga su oibani maming thonbai matang se what root chimo mayamna suksoi soidana phabiro adugi matungina suffix ti nangna iribo compound no karamba formula ilino haibri matumina magi suffix la check example amtang lokat kya hojiki maming do kamai thon ga dage se formula se laka like amala khala ge se n je the n ni value se ko n equal to 4 ni na lower se adu ga na lai do compound se c4 is 2 into 4 8 plus 2 10 c compound se ta na Aduh, aina si formula si illagi ibanina this compound is alkane part or alkane compound is
atop pam to oi alkane compound ni manam alkane ni formula follow to si ki maming je kari oi gada ge sini ko na masai rule do pan biro oh hai any compound e ai formula se pa la maming kamai chon gada ge si yeng se carbon mari lai ta ga di masai what root to koi kari oi gi bit oi gi bani adu nai na amtang phabi yo hai je bit lai re plus si formula se kari l e gi alkane ni formula ni na alkane gi ane sina suffix na pi ta ai ta ri mai maming se last ta oi na bt na thon ni this is the exact nomenclature of this compound jo ni sumai na ko na any pira ko compound ma kada mo formula li asi yang kanda magi suffix to na pani ado waru ti ngasai pha do leng na dum lai gani any compound waru hongoi sumai do da na ko na alkane ma maming kamai na pi ha ba se sumai example je ma dai tak sa ge chap ma nai makha ta ba di carbon ani lo gera carbon ahum lo gera carbon masing khena me tung na waru khak khena gani alkane ki formula in da ga di ane loi na pa kana magi different name to lo na phang Hajaina nomenclature of alkane chumnagi straight chain da koi example amani nai na matung da nomenclature of branch alkane yam kanna sida elaborate oina budi yaude adubu example amani da kai gumma yang branch thenara ga su example macha amani da ai lokholaga kamaina magi maming thon ngani numbering kamai tawni ha bu kitang sida tawbe magi rule lo na di lai adu rule do example loraga sida mayam bab ta ni amtang yamina si branch alkane hai ta ga di branch ne lai bu ni ai lo jara ga si se karamba compound no ha ga di koina masagi chumnagi btn du bun straight to e ba btn sai no ju branch no ka maram di magi formula se c4 hais 10 ni se c4 hais 10 ta bani ama ni ahum mari hydrogen tu ahum mapan tara sina straight on yak ta ga na btn ha sina straight sina sigi molecular formula sina straight on yam da ga ni maduna chumnagi normal btn ni aduga sumana branch na thama posin ya sometimes branch ne thena kan adudi sumana branch hoita ga ni siso dum btn ko duri bra haina kana ho bana chingna ba adi chang chamam na ba yaw ga su madu ai clear oina ba nai branch ki ta lokal amani si hoita ga di kona numbering haina step 1 ni koi gi sumana branch hoi ba alkane maming thon ba gi han ba ja carbon da paida ki sangba chain do aduda masinga na thisi sida either from the start over or from the start over kanta problem nai si compound si ko ni atopa gi nate maram di sida napi ba si se koina kari ha khangnai ha ta na si lo koina substituent ha khangna ga ne straight chain nataba straight chain da nabok pa magi any compound or magi any sida nabok pa any group to koina substituent ha na lo bana aduna si ke sida di si se straight chain da yaudre straight chain si ni mama ya di yaw bani na either from the start of I or from the start of numbering se ai je ama ya tawrage 1 2 3 first step te koina to du se kai no khwaida ki changba sangba chain do khala kana numbering nam biro this is the first step there after that si koi ju khange machine kya no 1 2 3 ni aduga 2 da ni napi ba se napi si kai no ko substituent kawi ma se mai maming lai gani tongana ko rule kitang ri elaborate oi duni adudi si maming kamaina koina magi ayupek maming se kamain pi ge da ge ha ba kan ai koina si numbering loire substituent khangi substituent da only si hai 3 khak lai ta ga di si gi maming je koina substituent on si na ma tam da mithai la ra koina khangna ga mai maming si mithai la ra khangna ga kara ma tam da si ya this CH3 is used as substituent substituent on si na ma tam na mai maming je koina mithai la si na alkane group ai ta ana ayupek niam da si je kamai tholani ha kan ahamba da substituent je napi ba magi carbon number se sian indicate to biro munam tang ta biu ko substituent napi ba carbon je indicate to means 2 ta re doi ta ni 2 sa na mai position tak se adui mathang da ai friend 2 sina carbon 2 da
karino substitute na maming thon ga doini sigi straight chain je 1 2 3 gi straight chain sidi aroi bada thon je aham bada ayong jo hanai je rake si kitang confuse lai ni ma'am aham bada ma structure se urakan da long chain sima hana khona numbering to biro after that substituent kada da napige haiba carbon number sima khangbiro sigi number se hana maming thon da piro number se ta ko loi baga substituent sigi maming jana se pibiro atai thon adu ni substituent je CI3 ni methane ta ka methyl ta se kamaina methyl lai no C ma yaw ni mit adu de la ko po tu ni se jo methyl kai gum si sina C ani de la ra men khala sine C3 has 5 adu ta de C maming je koina C ani ni na 80 do mai ni adu ga sina ethyl lai ta ethyl propyl butyl smaina il chakrani adu alkane hai ta ga si C2 hai 6 oi ga dawni chumnagi alkane gi formula dagi carbon ama hydrogen ama sorry chumnagi alkane gi formula dagi hydrogen ama ta ba kangu se ba koina alkyl na khana na my formula sina sida piram ge Cn has twice n plus 1 chumnagi alkane na Cn has twice n plus 2 organa alkane adudagi hydrogen da masing ama antharagana adu kon alkyl group ni hai sidi yamna elaborate oigidore naina kano tawjabani chumna up to 11 ni standard ta makhan budi yam loina thingarani hojekti ai some highlight tawjari bo khara sidang what to biro mayamna alkyl hai se alkene dagi hydrogen ama wat group to alkyl ni aduda sisu CH4 oita di methane hai ga dongni hydrogen ama wat panina ekona methyl hai ne mamings sigi YLE si laura kan methyl ethyl propyl butyl sumai sakran so on aduna sida le ramde se CI6 khak lai ne ab lai ti C2 hai 5 le ram su ai amma le ram su ai mayam na adu pot to sida yem biro 2 hai ga ai hujik ki sigi oina di CI3 that is methyl ni aduna asi lau si 2 methyl ai hujik carbon number ta e adu ga ma ki substituent maming thon man loi re substituent thon man loi gre hujik lai hori se 1 2 3 straight chain si dangai straight chain de koi hana ki alkane maming thon ni ko chama nai carbon ahum yaw ba alkane du kaino carbon ahum ni propane 2 methyl propane sumai chakane se maming branch yaw ra ga 2 da methyl na pi adu ko magi straight chain du na propane ni adu mayam na magi numbering ga letter ga siam kumthai budi numerical value maga sumda letter maga horok hek hopam mafam se sigi baga hapen si pida ba yade si niom ni aduga magi aroi baga siga marakta di kamta gap pidana egedam smai ta udana kona magi kitang sidi yamna complex oba compound dinatri adubu yam arai ba sidagi maming kamai thon ba howi ya doina mayam da highlight to bani kitang complex oba mdang ai branch ang tang logi aroi boina makha taba hena branch ki matang nudi up to class 11 ong phajana naina naji matang ki example da ai kitang complex oba logi C has 3 kitang complex oba se hadi carbon masing ju yami substituent su makhan ani ni na pise man su mana di se mayam lai gre mayam du ai loin tawra di up to 10 dai ngaw ni aduna 10 gi satra singda samla pakhang da ba da niom kitang du khango na ai arai bam lokale kitang complex oba niom maga ma tak saram ya sigi ayu pe gi thon kan da chamma nai nga sai gi rule du mai na straight chain da sian na thibi se yen si ko 1 2 3 4 5 mai thira su ai 1 2 3 4 5 6 from the sector ai saning man da chat pe ai se amuka hage sigi C2 enum ta ga man hage C2 has 5 se kamai yek pe ai ha kan da C has 2 C has 3 mai yek pe ai ko ai na punchil laga C2 has 5 ai bisa mayam na bab ta na ba C2 C has 2 C has 3 punchil na kan da C2 has 5 ado hena maming thon matam na ba ai masing thiba nungai na ba hai tare si jai yang tang semdok jage C2 has 5 se
tang yang biro hoje aina sida C2 H5 aina samjin namdo suman sangdong na isi manam di count to matam na nuai na ba al masing thira si 1 2 3 4 5 som na sakha ga na 5 amung yang si 1 2 3 4 5 6 som sakha su ya ikoi na khandu se kai no ha kwa na khwai da bi sang ba chen do adu thi ga no theng na chat ke lai straight chat ke da kan ta program lai te khwai da gi masing ya ma chen thi ma tam da ai free oi ada di numbering sai ka dai da honi si su mu khan ma ta si de ho su ai si de ho su ai du karom de ho da ge ha ma preference pi ma tam da substituent nakpa anakpa do mayam tanga kwa to biro substituent nakpa da khwai da gi nakpa sati carbon de masing thi adu ta di si pochi da di 1 2 ha kwa na substituent je 2 1 2 3 3 da nap khre si adu som da di 1 2 2 da nap pe adu na anakpa sigi napi ba sigi anakpa means si de count to som da di count to ba si ko ya la ro sim jang mayam na count to wi matang si sayet na bi ga nu substituent makan makan na pa ga na substituent khwai da gi yam na nappa aduga anakpa carbon adu da khoi maching thi ba do 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6 mai chaka adu di state chain thira kan le mori do kana no siga le mori these two are kare ek as a substituent na ni ek to bane state chain khan ra matung le hori bani se substituent ni adu sigi maming je koi kamai thone na sai aina magi numbering ta ko do na sisu position ji yango ci3 ni ci3 ni nappa ni mafam manade manadam ni na magi maming pi matam da 2 1 ai biro kama 4 ai kari gi 2 ga 4 ga hana lori no di ani se maming chak mana bani na napam ani se hana lori numbering masen marakta kama ko kado sisu ko ga di letter ga number ga na hape ni numbering ani marakta na kama ko kado 2 4 har ga isi da hape nam pi da ni wa na ro to le aseng bai di 2 mithail ha ju mana sisu mithail ani yaw bani mayam bap ta view 2 da ma 4 da ma ani jita akanda mithail ani yaw bani nai ko na ma do dai mithail an hai se 2 4 dai mithail se ani yawi 2 ga 4 ga da aduga substitute lo le thon ba ani si lo le hojik maming thon adu di straight chain na je carbon kya no carbon taruk yaw mo compound di kai no hexane sumana 2 4 dimethyl hexane si compound si maming sumana si bok dang ai mayam da branch chain ni matang da kitang highlight sumai to jarage mathang da do isina straight chain alkane dugi mathang da la isina cyclic alkane ha alkane de alkane oi ba straight chain on la ibana tam open chain na ta ba ta cyclic form da la iba adugumba alkane do ni oja ina makada la ka do isina sigumba cyclic alkane sida kona lai do isya mai structure je sumai lai ba si cyclic ni cyclic structure sumai lai ba ka ni mai lai ba ka ni mai lai ba ka ni mai do la na cyclic ti loi oi ba ko magi open oi da cyclic oi ba sida wagi structure se makhan makhan ma ma ko kitang panjaram ge cyclic alkane sida ahan bagi se carbon kachin je carbon lai na lobi ro mayam se carbon ngak ni join to ai yak sarak ke sigi number 1 se 1 2 1 sa lai lo sarak ke kamai na si se form to roi no do mai maming na kai kawi hai ba do mayam na khangan se maming di carbon ahum yaw bani na chap manai nga sai gi do ni carbon ahum da lai ba waru to pro hai bani aduna cyclic oi bani na mamang da cyclo hai bam ha ba kan da propane ana la kan ni kamai lai no ai ko na tak jara ke han ba da sim dang ai explain to gi maming gi lokhat bani cyclo propane hai bani se hojaina magi structure makhan ulam ba matung da ai ama khatang lokhat ke aham ba da si carbon ahum na form da wa cyclopropane cyclic oi ba alkane se kamaina si cyclic oi rei no ha do ana amna tang detail ni ye aga taksa ke carbon sida lai du se carbon ni sisu carbon lai en lau du ni sisu carbon se lai en lau du carbon ahum ni join da kamai join da rei no ha do adu ne sida uchari sina
carbon ama hakan magi outermost da valence electron mari ni 1 2 3 4 sumai tawduna makha taba laihori ba carbon ani sisu magi 4 4 sai dot na taksari bisu aduga mangonda hogi octet ta na ba ko hydrogen ani ani laini hari ba hydrogen ani sigi sida laire som jo hydrogen yaw le hydrogen yaw carbon ama na octet ta na hona ba da 8 electron masing oi ga dong ni aduna sigi carbon jina mari laira ba matungda sigi hydrogen jidagi amamam share tawre manga taruk ani wat pado somde ama lawre tare aduga songi thangaba carbon ama lawga nipan asidai ni yekchari ja si carbon sigi 1 2 3 4 5 6 7 8 sumai dawdana chap manai sigi laiba carbon sina su magi su 1 2 3 4 se masagi laijabani hydrogen dagi ani share tawre 5 6 ani wat pase somdi laiba carbon ani dagi amama sidai ama sumai share taw kan nipan chap manai sina su sidagi ama share taw kan nipan magi nipan octet state ta lo na ta na matam ji da sigi structure sidai kon ui se kamai ui ha kan na sigi carbon si ai mu yek thok chara ge kitang short form nong yek chara ge si lai la hydrogen ani ni sidai yaw se si hydrogen ni sumai ye ang dong ni hydrogen ni su stable tai ha ba da ut ka dong ni hydrogen sing su ani da stable form da loi lai na ni carbon su share tong na le covalent bond ni sida form taw ise ala si aha ba da sim lai le sida sim lai le sida sim lai ahum jine ne sida lai sida high scale lai ani doi sida yek sa ge hai sama kari gi noi na single bond ye isa ai mamang ta ke ni covalent bond da electron pair ama share tong na ga di single bond form taw aduna pair amamam taw bani na amam fare sisu pair ama khak ni aduna sida single bond am lai ni sida single bond lai ni si single bond si lai sin sida lai carbon masen marakta ama phana re makha ni sida adu single ta e siga da phana ba bond ani sina mu sigi single ni ta e sini da phana ba bond na mu sigi ni sina ta adu nei na sida uchare sina adu mai sida su hydrogen ani yaw bu sumai thambiro sida hydrogen ani yaw bu sumai thambiro si sigi ko na mu condense form ye ko matam da si je lo na ro chin na kan da ko na sumana hana ye ang ya CH2 si condense form do ni ko na similar to si la kris si kamane la ino ha bu ni ena sida so to sumai taw dana lemho riba magi carbon mari yaw bu ki cyclic carbon manga yaw bu ki cyclic maming dani khena ga do ba magi mana phana ba structure do di loina mak mayam da mana mayam na siam tang kamai ye pano ha bu tang mamut ta ni yang biro maka ta ba sing do di amma khanga ga di loina dum khang ba ya mayam da aina hojik cyclopropane ni matang de explain taw yang re adumana taw dana cyclobutane harasu carbon mari na ko gi cyclic oi ma mong da form taw kan da amana siamba ko gi cyclic alkane do ni mai maming chu chap manai mamang da cyclic oi ba gi cyclo ai ba si khak nap ka dong ni nga sai chu ko na haja gre carbon mari ni adu matak ta si single bond yak ta ni adu na ma si alkane compound ni to bu da bu cyclic form da lai ba gi ma gi maming da ko ma ko gi prefix oi na si prefix oi na cyclo hai ba mamang na ko atai di dom mai ma gi carbon ma singi lai ja ba alkane du se carbon mari hydrogen se yaw ba ma singi matung ni na butane du da ka do ba mamang da cyclo na pa ka di cyclic oi sumai taw dana aina se di yekchari ba compound sing se makha ta ba dum chap manai cyclic form da khak lai bai wani hana gi alkane do adu gu mani cyclic ta ye thok ba si bauda mayam na ko gi alkane ni pa se si bauda ro ren lawi straight chain ni matang ko nei na re maming kamai to ni khange adu ba cyclic ki matang da compound khare lai du su mayam do thok chare kai gumba ko gi hena khangning ba alkane si matang da hena branch ke khangning ma du di comment box ta mu bibiro adu bi ai khangning ma do ai dum reply taw jara ke sina overall view da lai de standard chigi matang dai taw ga taw ja bu ni asigi day 6 ko chemistry da aina samla pakha taw jare ba se alkane gi maming thon ba magi straight line da lai ba sing straight chain ni na kamai thon ba branch ta thon ba gi na kamai na maming du khara thon ba ado branch ke di yam na elaborate way yam chawi hena khangning ma du na comment box ta khara bibiro adu ga
up to 11 karakpo matamdabudi yamna hena elaborate oina magi cycloalkane ki maming thonba mayam ji matang nainarani hojiki de aina sumaina lei habdu khatang mayam khara utpani adugi makha tabada last part ta aina tawdari se cycloalkane ni part ta kamaina cyclic famna lei habdu pawtor kana nasi oina ai sida alkane ni part sida losinjage makha tabada next mo ai class ta unsaturated hydrocarbon the alkene namade alkyne ni ta